Ja sam odličan đak, imam sve petice. Svi mi pomažu kada mi nešto treba, oni su tu da mi pomognu ili kada, primjer, nešto ne razumem ili tako nešto, tu su isto da mi pomognu. Na projektu Učimo svi zajedno, zaista smo bili svi zajedno. To je jedno sjajno iskustvo kada se udruže snage ekspertske, donosilaca odluka, snage dobrih nastavnika i škola, kada dobijemo tu sinergiju i tu odlučnost koju vam daje stvari i zakon i strategije omogućava da možete da imate tako nešto, onda stižete do dobrih rezultata i mislim da imamo zaista mnogo razloga da budemo zadovoljni postignutim. I am very proud that we were able to support Serbia during the last 4 years with our We Learn Together project. And there were a number of achievements, but maybe I will refer to the one that enabled us to provide the teaching for children with additional teaching needs in the regular schooling facilities, rather than providing education to children in specialized educational facilities. Volim da učim, da pišem, da radim biologija, matematika, engleski, fizičko. Zahvaljujući pre svega deci i zahvaljujući roditeljima i školi koja je dala podršku, ja mislim da smo uspeli da Petru obezbedimo jedan širi put, pravi put sa mnogo manje problema i sa mnogo više uspeha i osmeha. Družimo se s Perom, Per ide s nama na ekskurzije, pomažemo mu ukoliko ima nekih problema s učenjem. Imamo projekat Učimo svi zajedno gde smo uključili pored starijih nastavnika i jedan dobar broj mladih nastavnika koji se zaista sa velikom željom i posvećuju radu sa svim učenicima, naročito daju podršku i rad učenicima kojima je pomoć neophodnija. U školi su svi bili uključeni, radili su poseban plan i program po IOP 2 programu. Radili su, znači, temeljno i temeljno se prilagođavaju i njegovim danima. Preko 8.000 nastavnika je prošlo obuke koje se odnose na inkluzivno obrazovanje, a deo su podrške koja je dobijena kroz projekat Učimo svi zajedno. I hope that the community of practitioners will continue to grow and that they will benefit from what they've learned thanks to the support provided by our project. U ovom periodu smo bili usmjereni na izgradnju inkluzivnih lokalnih zajednica, gde smo u stvari pokazali da inkluzivno obrazovanje nije samo pitanje obrazovnog sistema, nego je i pitanje sistema socijalne zaštite i pitanje zdravlja i da je jako bitno da deci koja je potrebna dodatna podrška, tu dodatnu podršku dobijaju iz sva 3 sektora na jedan sinhronizovan način. Interresorna komisija ima ključnu ulogu da proceni snage samog učenika, a i da prepozna koje su potrebe same porodice i koji su raspoloživi resursi u lokalnoj zajednici. Sam projekat Učimo svi zajedno doprineo je pre svega da vidimo kako je inkluzivno obrazovanje na terenu i da timski kreiramo pozitivne prakse. Također treba reći da je ovaj projekat donio neke novine u naš sistem obrazovanja. To su pre svega resurs centri koji su po prvi put uvedeni u sistem obrazovanja u Srbiji. Naš resursni centar je opremljen asistivnom tehnologijom od strane Ministarstva prosvete, UNICEF-a i Evropske unije. U pitanju su visokotehnološka i niskotehnološka asistivna tehnologija koja je namenjena deci sa smetnjama u razvoju.
želimo da pomognemo nastavnicima da pripreme decu za život koji bi trebalo da bude ispunjen ljubavlju, razumevanjem, tolerancijom i prihvatanjem različitosti. Ideja je da je škola uspešna samo ako su sva deca u njoj, sva deca od A do Š. Svi smo jednaki, nije bitno da li, primjer, neko može da hoda ili ne može ili tako nešto. Mi svi pomažemo jedni drugima i svi smo drugari.